Bok ekipa, ja sam Luka Ja sam isto Luka. i evo nas na auto showu, konačno došli taj dan nakon 8 godina auto show u Zagrebu. Mi smo sretni, uzbuđeni i Poprilično pripremamo puno iznenađenja. znači krećemo.
vidjeli ste kako je bilo na auto showu. Ukratko smo vam pokazali znači, modele koji su bili izloženi, nismo vam sve prikazali, stvarno jako puno auta, jako lijepih modela. Nadam se da ste dobili osjećaj kako sve izgleda, potrudili smo vam se da ste vidjeli neke stvari i malo izbliže, sve okolo, naokolo I to. u idućem videu možete pogledat koji su bili neki malo specijalni auti showa, to ćemo malo bolje pripremiti da ih vidite izbliza. I evo, pretplatite se na kanal, lajkajte nas na Facebooku, pogledajte na Instagramu i to bi bilo to. Mi smo Reviews with LNL.